Aya makuru arareba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Aya makuru ni aya Dorcas na Vestine aho baherereye mu gihugu cy'abaturanyi cya Canada. Aya makuru rero aje ari incamugongo. Aya makuru yababaje abanyarwanda benshi, abandi bifata ku munwa batangira kwibaza ati se aba bana bari mu gihugu cya Canada Dorcas na Vestine babaye iki, byagenze bite, kubera iki abaturage batangiye kwifata ku munwa barimo bararira? Ndavuga abaturage ba Canada, kubera yuko ibyabaye kuri Gogo bishobora kuba byabaye no kwa bano bana bari mu gihugu cya Canada. Gusa amakuru atariho ivumbi, Irene asohoye amakuru meza cyane, asohora n'andi makuru mabi. Bivuze ngo turahera ku makuru meza kugira ngo tuze kugera ku makuru mabi. Nimba ushaka kumenya byinshi ku makuru ya Dorcas na Vestine, kora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ubone amakuru meza ndetse amakuru ari guturuka mu gihugu cya Canada aho Dorcas na Vestine baherereye. Gusa bamwe bari kuvuga ibihuha bavuga ngo Dorcas na Vestine bararwaye barembeye mu gihugu cya Canada, ngo ibigiye kubabaho ni bimwe byabaye kuri Gogo. Gusa Irene yahise asohora itangazo ndetse n'inkuru nziza n'inkuru mbi. Irene yavuze ko abantu bari kugomeza baharabika bano bana ngo bararwaye aho bari mu gihugu cya Canada, barimo barabeshya kubera ko aba bana bameze neza. Kandi Irene yavuze ko agomba gukora igishoboka cyose aba bana bagakora igitaramo hano mu gihugu cya Canada bagasusurutsa abaturage ba Canada. Irene yavuze ko abantu bari gukomeza bashakaza amakuru y'ibihuha bavuga yuko aba bana barwaye, ndetse Irene yahise avuga yuko aba bana ari bazima ahubwo biteguye gutarama hano mu gihugu cya Canada. Irene arasaba abanyarwanda bose kujya live bakazareba igitaramo cya Dorcas ndetse na Vestine, mu gihe bamwe mu banyamakuru batangiye kwandika bavuga ngo Irene arimo aridefanda kubera ko bano bana yabajyanye mu gihugu cya Canada mu buryo bw'inyungu ziwe gusa. Ubwo bazajya mu gihugu cya Canada bagatarama bakabahereza amafaranga menshi cyane, Irene agakuraho 1/7, aba bana akabahereza 1/3 gisigaye. Ndetse mwibuke yuko Irene yajyanye uno mwana w'umukobwa amukuye ku mugabo we, ubwo bivuga yuko umugabo wiwe yamuhaye cyangwa yabwiye Irene ati umwana wanjye ndamuguhaye uzamugarure amahoro. Bivugwa yuko rero aho baherereye hano mu gihugu cya Canada bitameze neza, ariko Irene yavuze ko aba bana Dorcas na Vestine bameze neza. Abantu bari kubifuriza ikibi ntago giteze kubaho kubera ko aba n'abana bakunda Imana, aba n'abana basenga cyane, aba n'abana baramya. Aba bana rero ni abantu bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, basohora indirimbo mu minsi 2 ikahita igira 1 million cyangwa 2 million. Rero Dorcas na Vestine nabo bahise bajya kuri kamera byihutirwa bavuga ati biteguye igitaramo, ndetse iki gitaramo barashaka kuzagikorana n'abaturage ba Canada kandi bagasusurutsa abaturage ba Canada. Kandi icyabajyanye mu gihugu cya Canada ni ugutambutsa ngo ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bose bumve yuko Imana ikiriho. Mwibwe yuko aba bana baririmba indirimbo za gossip. Nanone reka tujye tugaruka ku kibazo cya Theo bose babireba ukomeje gutabaza avuga yuko arwaje umugore impyiko ziwe bitameze neza. Theo rero avuga yuko akwiye gufashwa hakiri kare kugira ngo atabare umugore we hakiri kare, ndetse impamvu yasohoye iriya video ni iyi ngiyi. Yasohoye iriya video kugira ngo umuntu wese uzayibona umugore we napfa batamufashije ndetse azabe yaratabaje, atazapfa ataranatabaje. Gusa inkuru nziza, uyu mugabo Theo bose babireba yatangiye guhabwa amafaranga. Aya mafaranga rero yatangiye kuyahabwa, yatangaje ko yarangije kwishyura ibitaro n'utundi tudeni yari arimo. Bivuga yuko rero ubu ngubu ameze neza cyane. Gusa abakomeza kumufasha bakomeze bamufashe kugira ngo anatere imbere kubera ko yari amaze kugera ku bukene ku kigero cya 20%. Birakaze birakabije. Reka makuru yacu tuyasubikire hano, kora subscribe kuri YouTube channel. Reka tunyarukire mu gihugu cya Canada tube tubarebera ibijyanye na Dorcas na Vestine aho baherereye hano mu gihugu cya Canada. Reka makuru yacu tuyasubikire hano. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Njyari kidatsamura mu gihugu cya Canada ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda.